Hvala lijepa, dobro jutro svima, srdačan pozdrav. Evo, pokušat ću vam nešto reći o novim spoznajama o ulozi mikroglija stanica u Alzheimerovoj bolesti, ali nisam odolio par slajdova na početku referirati se na predavanje doktora Pivca povezano s perkolacijom, jer od početka istraživanja Alzheimerove bolesti je uvijek bilo pitanje je li važniji utjek tekućine vode u izvanstaničnu tekućinu ili perkolacija, odnosno otjecanje. Na engleskom influx i efflux. Pa tako je još prije 20-ak godina postavljena hipoteza da je Alzheimerova bolest zapravo spektar poremećaja gdje na jednoj strani imate poremećaj utjeka vode kroz akvaporinske 4 kanale, a s druge strane imate idiopatski normotenzivni hidrocefalus gdje imate simptome demencije, urinarne inkontinencije i ataksije, gdje bi primarni patofiziološki poremećaj bio nemogućnost otjecanja metabolita koji se stvaraju tijekom budnosti. Tad su neuroni u prosjeku oko 43% aktivniji nego za vrijeme spavanja i zato znamo da je spavanje izuzetno važno, jer tijekom sporovalnog spavanja se u najvećoj mjeri događa ovaj clearance, otjecanje štetnih produkata. I sad ovdje si možete zamisliti da tu stoje mikroglija stanice i ako imate više tih toksičnih stimulirajućih podražaja, poput amiloida, ali i drugih, i tau proteina, tau oligomera, onda možete zamisliti da će biti dugoročna kronična aktivacija mikroglije koja će činiti tu jednu neuroinflamatornu podlogu za razvitak drugih poremećaja u patofiziološkom smislu koje ću kasnije pokazati. Evo, znači, taj koncept je do danas važi i samo se unapređivao, tako da možemo reći da kod Alzheimerove bolesti ipak većina rezultata ukazuje na činjenicu da se ne radi o prejakom stvaranju produkciji tih štetnih produkata, metabolizma i svih ostalih, nego da je više problem u nemogućnosti njihovog otplavljivanja. Znači, ti mehanizmi su kvalitetni, međutim sa starenjem i drugim rizičnim čimbenicima oni slabe. Dočim kod idiopatskog normotenzivnog hidrocefalusa čak imamo i mogućnost intervencije, jer znači sav taj likvor sa produktima metabolizma otječe u venu jugularis internu i to je veliki problem što nam markeri iz plazme, kad uzmemo iz kubitalne vene uzorak, znači kroz venu jugularis internu su najprije otišli u desno srce, iz desnog srca kroz mali plućni optok, pa onda u sistemsku cirkulaciju, pa onda natrag u kubitalnu venu. Za to vrijeme nam se svi ti biološki biljezi, biomarkeri, oni nam se vežu, raspadaju, metaboliziraju i onda je taj refleks onoga što se događa u mozgu puno lošiji nego kad analiziramo biološke biljege u cerebrospinalnoj tekućini u likvoru. Znači, na 284 finska ispitanika sa idiopatskim normotenzivnim hidrocefalusom i klinička slika dramatično, značajno poboljšana sa takozvanim shunt operacijama, tako da se ventrikuli spoje ili na desno srce ili intraperitonealno. Uglavnom, kad odvodimo cerebrospinalnu tekućinu na taj način, onda dobijemo značajno poboljšanje kliničke slike. Naravno, nikome nije palo na pamet, niti je to itko napravio da bolesnicima sa dijagnozom Alzheimerove bolesti izvrši takvu jednu neurokiruršku operaciju šantiranja. Ovdje bi sad htio samo brzo podsjetiti na taj glimfni sustav koji je prvi opisala Majke Nedergaard i ona mu je dala ime. Ovo G znači od glija stanice, budući da astroglija kontrolira preko podocita utjek tekućine, utjek vode kroz akvaporinske kanale u središnji živčani sustav. I onda kad imate homozigotne životinje bez akvaporinskih kanala ili na bilo koji način izvršite ometanje prolaska tekućine kroz krvno-moždanu barijeru, onda ćete dobiti
veći stupanj, znači, zadržavanja metabolita u intersticiju. Znači, to je recimo kao jedan framework, jedan okvir kroz koji možemo promatrati što se događa i naravno trebamo mjeriti propusnost krvno-moždane barijere, što možemo putem magnetske rezonancije, što možemo putem mjerenja S100B proteina, što možemo putem mjerenja omjera albumina u likvoru i plazmi. Molim vas samo kratko da ne zbrkate, da ne se bunite u glimpnom sustavu i limfnom, jer je nakon stotina godina rasprava u zimu 2017. godine je opisan limfni sustav u mozgu, za koji se dotad mislilo da ne postoji, najprije u životinja, onda i u čovjeka. Znači prave limfne žile postoje uzduž gornjeg sagitalnog sinusa i transverzalnog sinusa i u tim znači limfnim žilama su pronađene i dendritičke prezentirajuće stanice i te limfociti i to je zaista, znači, u tom smislu da to je rezultat koji pokazuje da mozak nije imunoprivilegiran organ, da nema imunološke reakcije. Ne, specifične imunološke reakcije se događaju u mozgu, ti limfociti cirkuliraju i kao posljedicu toga imamo činjenicu da možemo naći protutijela na fosforilirane tau epitope u krvi. Znači da se ta imunosna reakcija odvila na epitope koji postoje samo u mozgu i to bi mogao isto biti periferni biomarker. Možemo ih i vizualizirati pomoću magnetske rezonancije. Kao što sam na otvaranju kongresa rekao, znači patofiziologija cerebrospinalne tekućine je komplicirana, ne znamo dovoljno o njoj, ali sigurno znamo da pakioneve arahnoidalne granulacije ne vrše aktivnu resorpciju, jer ih do 10. godine gotovo uopće nema, ovo je raspodjela po dobi, a nakon 60. ih ima više, vidite ovdje, u kostima nego u, znači, subduralnom prostoru. Evo i to pokazuje znači vizualizacija pomoću faznim kontrastom snimanja pulzacija likvora. Znači otprilike prema ovim podacima Fonara sam ja izračunao da otprilike 252 litre se izmijeni u tim pulzacijama zbog osmotskih hidrostatskih tlakova i još negdje oko 32 litre je taj bulk flow, skupni protok u lumbalnoj cisterni. Ali ovo sa apsorpcijom u granulacijama, to nema, vjerojatno nema velike veze sa tom starom teorijom po kojoj se likvor stvara u znači, telihoroide i horoidnom pleksusu i onda kao spora rijeka ide u subarahnoidalne cisterne između Dijevog i Luškinih otvora i onda polako nakon veksitetu mozga da se resorbira preko pakionih arahnoidalnih granulacija. To sigurno tako ne stoji. Dobro, znamo da je Alzheimerova bolest kontinuum promjena i da mi u stvari preko bioloških biljega hvatamo i prije kliničkih simptoma bolesti, nastojimo što ranije se upoznati sa patofiziološkim stanjem bolesnika, pri čemu uvijek naglašavam da ovi nekognitivni simptomi u prosjeku se javljaju 33 mjeseca ranije, njih vide članovi obitelji i oni koji dobro poznaju bolesnika, a njihovo objašnjenje se sastoji u tome da su jezgre u moždanom deblu, locus ceruleus i dorzalna rafe jezgra ranije zahvaćene nego transentorinalni korteks i hipokampus. Znači, tipično vam je kod biljega da najprije amiloid pada, a onda nakon toga u likvoru, pretpostavlja se zbog nakupljanja i depozita u intersticiju, što smo rekli jer clearance nije dobar, a nakon toga dolazi do drugih promjena, porasta ukupnog tau proteina, neurodegeneracije i fosforiliranih tau proteina koji su najkarakterističniji. Evo, znači, pored fosforiliranog taua 181, u zadnje vrijeme i ovaj 217 jako dobro korelira s progresijom bolesti i dijagnostički je zanimljiv za određivanje. Htio bih naglasiti da pogotovo proteinski biomarkeri su vrlo stabilni, znači što je veća molekula, to zapravo ovo jedno istraživanje pokazalo da u razdoblju od 36 sati je, znači ovo je interval pouzdanosti, samo 3 do 6%
znači vađen je likvor svaka 3 sata je vađen likvor i znači sveukupna varijabilnost podataka unutar 36 sati se kretala u rasponu od 3 do 6%, što je zapravo dobar znak, znači da jednom izmjerena vrijednost nekog biomarkera u likvoru je relativno dobar pokazatelj, znači da fluktuacije dnevne nisu tako velike. Evo, to je to objašnjenje. Znači, u jednoj velikoj studiji je pokazano da oko otprilike 20% bolesnika najranije promjene vidimo u moždanom deblu, a one su odgovorne za one, ako se sjećate, nekognitivne simptome depresivnosti, promjena raspoloženja, promijenjenog znači cirkadijanog ritma, sundown confusion i tako dalje, znači agitacije i sveg ostalog, a tek kad ti mini mental dođe na 27, što je izlučna vrijednost za blagni spoznani poremećaj, onda je to već dosta daleko uznapredovao stadij bolesti. Evo sad neću vam opisivati neuropatološke kriterije, samo sam htio reći da zapravo mi ne znamo zašto i kako ova distribucija patoloških promjena u mozgu nastaje, budući da je to učinak kumulativan kroz dugi niz godina. Međutim, znamo da serotoninske jezgre imaju imaju 2 tipa vlakana, jedna koje čine sinaptičke kontakte i druge koje volumnom transmisijom oplakuju neurone. Međutim, ti veliki projekcijski serotoninski neuroni, oni istovremeno na okončinama svojih aksona luče i amiloid i druge metabolite amiloid prekursornog proteina, što također može utjecati na ovu inicijalnu raspodjelu amiloida, ali o tom potom. I naravno, već smo vidjeli da postoji jedan rani znak koji se može vidjeti na magnetu. To je ovaj fading locusa ceruleosa, koji je otprilike granica između ranih i uznapredovalih slučajeva. Naravno, locus ceruleus je izvanredno važan i zbog mikroglije, budući da normalna ili pojačana noradrenalinska transmisija smanjuje aktivaciju mikroglije i tako izravno utječe na niži stupanj neuroinflamacije, a također je i bitna za kognitivne sposobnosti, napose one povezane s motoričkim izvršavanjem. 2016. godine je predloženo da se koristi ovaj ATN sustav s kojim ste vjerojatno svi upoznati. A je amiloid, T je tau, N je neurodegeneracija. Znači, amiloid gledamo, naravno da, kao što smo kroz brojna predavanja vidjeli, da se te promjene preklapaju. Znači, amiloid je nešto što je, recimo, bez amiloida nema definicije Alzheimerove bolesti koja je sekundarna tauopatija, ali mogu biti i drugi primarni uzroci. Pa su ovdje, znači, klasični primjeri Alzheimerove bolesti gdje su A i T i N pozitivni, znači amiloid možemo vizualizirati i to i radimo preko neuroseka. Tau proteine možemo također vizualizirati pozitronskom emisijskom tomografijom, a neurodegeneraciju gledamo preko magnetske rezonancije. Ovdje je jedan slučaj, znači, recimo, u idealnom slučaju predkliničkog stadija bolesti gdje imaš amiloid pozitivan nalaz, tau negativan nalaz i MRI negativan nalaz. I onda možeš, znači, postoji nekakav okvir kroz koji promatramo patofiziologiju bolesti, gdje recimo ovdje imate amiloid negativan nalaz i tau negativan nalaz. Međutim, zbog druge patologije može izgledati kao Alzheimerova bolest. Naravno, može biti podvarijanta frontotemporalni i tako dalje i tako dalje. Tako da kroz ovaj sustav je u stvari gledamo rizik napredovanja promjena. Međutim, to mehanicističko objašnjenje po mojem mišljenju nikako ne drži vodu ako u tu priču ne uzmemo 2 stvari. Prva je stvar da postoje najmanje 4, sigurno 4 podvarijante bolesti. Ovo je po mom mišljenju ključni članak gdje je strojnim učenjem praćeno 1667 odraslih osoba i progresija njihovih promjena pomoću tau pozitronske emisijske tomografije, gdje je pokazano ono što smo znali već i od prije. Znači, kliničari svi znaju da imate ovu stražnju varijantu, posterior cortical atrophy, gdje mjerite, znači, od tjemenog režnja atrofiju, a gdje su, znači, promjene
biološki profil te podvrste bolesti je drugačiji. I sad možete lako razumjeti zašto recimo aducanumab klinički pokus nije uspio, kad u klinički pokus idu sve podvarijante. Međutim, one su biološki različite. Znači, najčešće je ovaj limbički podtip, koji je obično jedan ili kad oba apoe epsilon 4 alela su prisutna, ima manje tau promjena, ima pretežno oštećenje kao amnestičkog tipa domeni i kasni početak. Zatim imate ovaj podtip 2, koji apoe je negativan, ima raniji početak i veće oštećenje u smislu izvršnih sposobnosti. I onda imate tu stražnju, posterior cortical atrophy, i ovaj brzo progresivni oblik koji je najrijeđi, koji je i asimetričan i ima oštećenja u višestrukim domenama. Znači, ako usporedite to s drugim bolestima, znači taj biološki profil bi stvarno trebalo prije neke intervencije odrediti bolesnike, svrstati recimo ove 4 skupine. Znači, ovo je isključivo bilo prepoznavanje obrazaca pomoću metoda strojnog učenja. Ovdje uopće čovjek nije bio uključen i to je zaista su važni rezultati. I drugo, što od prvog opisa Alzheimerove bolesti, gdje je i Alzheimer sam napisao da jedno od tri ključna obilježja bolesti je glioza, zapravo imate vrlo ranu aktivaciju mikroglija stanica. Evo, već nakon 3 dana izlaganja ne samo znači amiloidu, nego i oligomerima tau proteina imate aktivaciju mikroglija stanica koja je veća ako je oštećen locus ceruleus, jer smo rekli da noradrenalinski sustav zapravo smanjuje stupanj aktivacije mikroglije i to je jedna potpuno nova paradigma koja se odnosi na druge, ne samo na Alzheimerovu bolest, nego i na depresiju, razne psihoze, znači bolesti iz anksioznog skupa poremećaja, da rani kontakt mikroglije nju senzitizira da kasniji odgovor na druge promjene bude patološki promijenjen. To je microglial priming i cijelogenomske studije su pokazale da većina gena koji su povezani sa predispozicijom za nastanak Alzheimerove bolesti da se eksprimiraju u mikrogliji, a ne u neuronima. To podsjeća na onu činjenicu da kod skizofrenije je to slično nešto, samo tamo su više je promjena u oligodendrocitima, smanjena ekspresija nego u živčanim stanicama, znači u neuronima. Evo, znači, egzosomi koji se nalaze u neuropilu mogu aktivirati neurogliju, znači tau proteini jednako kao i mikroglija, i naravno onda može doći do aktivacije NLRP3 inflamasoma koji je karakteristično eksprimiran u mikrogliji. A mi smo u zadnjem radu proučavali NLPR1 inflamasom o kome se ne zna puno i pokazali smo jasno da u tkivu, postmortalnom tkivu osoba s Alzheimerovom bolešću se jasno vidi aktivacija NLRP1 inflamasoma i jača aktivacija mikroglija stanica. Ovdje vidite znači jednu zdravu kontrolu koja nema nikakvih neuroloških ni psihijatrijskih poremećaja i ovdje vidite i aktivaciju kaspaze 6 i aktivaciju mikroglije različitim markerima za mikrogliju. Također, još ću samo pokazati ovo iz našeg zadnjeg rada, iz našeg laboratorija, da AT8 promjena, to je ona prva hiperfosforilacija koja se smatra prvom karakterističnom promjenom za Alzheimerovu bolest u smislu neurofibrilarne degeneracije. Možete ovdje vidjeti, kad bi malo smanjili svjetlo, onda bi vidjeli da vidite ovdje, znači hiperfosforilirani tau proteini se vežu na pore nukleocitoplazmatskog kompleksa NU98 i na taj način sprječavaju nukleocitoplazmatski transport. To je jedna od inicijalnih vrlo ranih promjena i 2 rada u zadnjih mjesec dana pokazala su to isto. Sad jedino ne znamo od kud aktivacija inflamasoma u živčanim stanicama, ali znamo da preko tih malih speksa se inflamasom može širiti. Evo, tako da, evo, ja bih tu stao. Ako imate neko pitanje, onda ću rado odgovoriti ili možda kasnije. Hvala lijepo.